благословляє Тебе Пан и обороняет. Нехай Пан распромінить свое обличчя над Тобою и одорить лаской. Нехай Пан скерує на Тебе свой позирк и одорить супокоем. Дорогие браты и сестры, и все люди доброй воли, словами благословления со старозаповедной книги лічбаў хочу распачаць мае сёлетние великодное віншаванне. У даверлівай молитве прошу, каб у воскрослый Христус обудил у нас тое, что яшчэ спіць, оживил тое, что у нас померно. Нехай святло Яго слова вядзе нас пра жыццё да вечнасці. Жадаю, каб любоў, якая плыве са святаў воскресення Пана, стала для нас усіх крыніцай веры, моцы, надзеі і спадарожнічала ў кожную хвіліну зямнога жыцця. Радасці, ветлівасці і шчырасці, шчодрых Божых ласкаў. Христус уваскрос, сапраўды уваскрос. Аллилуйя!